Ay na, ako niya madating ay ayaman aya, makaibos ng tipons na bata man. Bakak na talaga ah. Uy, lakay. Maka. Ang pahit tatay ka pa lang nakamulong lang man ang plan mo man ti panagbiag mo tan. Kay pampanunuti garud bakit? Kumusta nga tan dagiti buakaw nga opisyalis iti barangay. Nga awan met iti talon na ngumnay. Nakaawat iti bin-e kin pataba. Kumustadan nga. Klase nga kumustadan nga. Nalukmag dangatan. Siyempre, kita mabakit. Awan mo ti talon da. Kay sigurado, jay bin-e nga naala da, impakuno da. Impabayo da bakit. Kay da jay patabangay nga ta. Inan ano da. Sindata nga ta. Hindi bagbagam lakay. Dama ka na dyan nga. Ngunit bakit? Inan ano da garaw, jay abunaw. Kay awang mo ti taltalon da. Buwakaw da ki di unay mapagsamantala nga kunada garod bakit. Ay, apo lakay. Ila pagproblema nga pagpampanungutang dita. Kasi dagdagarot iti dalikan, ito na oray saan nga para kanya, da kaalaan da. Ti kaasik ididita ako, dagiti manalon nga napukawan. Isugarod bakit. Sa bagay, ipaypay suda, di kung kunada ay di mapalabas nga eleksyon nga, silulukat nga kinanayon, tiruangan ti pagtaangan da. Silulukat bakit nga agiyaway iti ayuda. Ay naapaw, ta isuda mo ti makaado bakit. No, dadagiti ayuda iti gobyerno para kadagiti bumarangay. Kita dagiti opisyalis tayo nga buwakaw na diskarte dala unay bakit. Tanay, kita kada adda iti dispersal. Isuda lata ti makaununa nga makaala bakit. Tatay may isang amaw. Ay na, adan sa pa yung ti pasto na. Nga? Grabe mo, nakapasto pa yan. Ay, naku, maawatan man na kay. Talaga nga, isudat yan dati takam. Gitadan nga sing-singiran, dagiti na iwaras da ide. Generod ka, Kitam lang lakay, di pandemya. Saan lang nga COVID-19 tinapasaran dagiti daddo mga kabaranggayan tayo. Ado dagiti agreklamo ang gutom 19 ti inabot da. Nya, gutom 19. Kawan. Kadi ba nagla-lockdown ide? Handa nga makarwar. Saan ba't nga kayat dagiti opisyalis nga mapandagobra. Namamot ti ayuda. Na ito data nagpositibo mo ti COVID-19 dagiti opisyalis. Nya. Dagijay lang kakabagyan da, dagiti ikanda ti ayuda. Ay aman bakit. Talaga nga agpaypay so dayta talaga ado dagiti sayang gusang nga nangnangagkaw. Nga kasta tinapaspasamak bakit. Amom dayta iti kuskustaw nga example iti give and take na kunada bakit. Give and take na. Saan ako mga give and take man? Give and take. Iti sakbay, iti panagpipili, iti napalpalabas. Di ba? Nagiwaras da. Nagitid da ti kwarkwarta. Nag-give da bakit. Kaya syempre, di suda mo tintin nakatugaw ti pustaw. Di sudan ti agtagtakam. Di take mo tayo. Ti aramidin da. Kadagiti mabalinda nga may bulsa. Tapno mabawi da. Di ginasto da. Idi napalabas nga panagpipili bakit. Di ba? So ti example nga talaga iti give and take nga kunada. Ay nako. Awan lat na sayatan nga paspasamak tinubo nga. Sugarod ka. Isu nga sika
lalaingem, lakay. Man nga talaga bakay. Siglat ka, tano, bumaknang ka. Nya, buba na nga. Ay, mangabak ka, kunak kuma. Yan. Ako, amom lakay ke. Base iti say-sayang gusing iti aglawlaw. Hmm. Dakkel, tinamnamam nga mangabak. Talaga bakay? Yun, marikrik nakin. Ado ti mangibagbanga nga talaga nga. Apaw. Sika nga talaga ti sumaruno nga kupitan. Nya, kupitan nga. Kapitan ko na ba bakay? Ay, yan. Kapitan ko nagkuma. Ya. Sumagmamano lang nga turugan lakay. Isugurod bakay. Sinong mag-aakala na ang dating sa Alak Lulaw ngayon sa Barangay Tutulaw. Di ba?